Ia e toi whaatalo whaatu e le mai moa whaafonga mai ale mamanu o tātou watunuu. Malo fo ile ono sai, malo le lava papale. O lea ua tō ai tau nuu ia tātou malo whaalolongia le whionga tui sinave maulo mo tua Right Honourable Christopher Luxon. Ia whaatasi ai ma le whionga ili tai o tātou malo le whionga ili alipa le mia la aulia le mali e toa. Pola taivao Fosse Schmidt ia mo le amatalia o le tātou polo kalame ua lewa ona tali ma iailo tātou watunuu ia o lea ua taunu mai whaafeao mai e malu o le malo ia ma ua fio atu fo ilo na fio anga mo le amatalia o le sauninga i le nei aso nio whaapea fo i ona whaatalia ia e mamalu o le tātou malo ia le fio mai lea fo i mai tau watu ia ua to ai tau no fo ile afionga ile li pale mia o le tātou malo le sunga ile la aulia le mali e toa ia ma ua fio atu fo ilo na fio anga fatasi ma le taitai o le malo ni usila ia mo le amatalia o le tātou polo kalame manatu lava papale mai pea ua le o toi mamau toi o ni nai minute ia o na amatalia loa lea o le tātou sauninga i le awa uli nei o na taluai ia o le telefo i o nisi wa tātou polo kalame fo wa uma o na wha polo kalame nai le malanga asia simai ale pale mia o le malo ni sila ia le ala ua wha pea o na fifio mai ia ta i o malo e lua pe foi na nga i mai la to au malanga le au malanga ale ta i o le malo ni sila nga i mai fo i le tātou malo masui mamalu o le pale mene lea ua wha pea o na fifio i nei Savalalo ia mo le amatalia o le tātou sauninga o le Tatalaina aloa ia o le Maketi i Savalalo nei e pei o na whaatupeina e le malo o New Zealand. Ia ai lava mai pea le ono sai o tātou atunuu a lava papale mai pea wale o toi mamau se taimi ua toi o ni nai minute ia o na tātou amatalia loa lea le mata watu i lunga o le fata ia wanga i atu le fofonga o le aso ia awale amatalia o le sauninga aloa ia o le nei awauli ia mo le Tatalaina o le nei ngā luenga tele lea ua mai le Maketi fou i Savalalo nei. Apea lava o na anga i mai ia le mamalu o le awala aulia ia ua fia apea fo na fifia o le tātou malo mai se malo whaalolongia pa ia o le atunuu i o lātou a fio anga tali le taimi e amatalia ai le sauninga i le nei a wauli a fionga i minista o le kāpeneta ma o lātou whaletua a fionga i sui mamalu o le pale mene ma o lātou whaletua ia ai le ngata i lea ia o le whaululunga mtanga luenga mwhalapu tonga le malo ia whaatasi ai ia ma le mamalu o le tātou watunuu ua whaapea o na to ai taunuu i Savalalo nei ia mo le moli mawina o le sauninga mo le nei ngā luenga tele ua mai alo tātou malo ia o le Maketi Folea i Savalalo nei ia o se tasi fo i o ngā luenga tele a wale ati nae o lo tātou malo ma le atunuu ia ua mātango fia lava le nei afiafi ia i le nei fo i vaenga o le taulanga ia pia nei lea o lo whaapea na whaatino ai le nei wha a moe ia e mai se ia ua whaiva e se fo i lo pepe isi mai ia le mai moa ma le whaafonga Awa o le vao filfili o le ia i vivia ma le fue lave o le au mamala i le whaasongo ao ma le atu folasa ai tauia ina iau su i tonu le mata o le niu ma ululu mata folau se leo vai le anga o lele ua to tele le so su lau sunga i le taitai o le sauninga Reverend Alsana from Sanga o le ekalesia whapotonga Kefsiano i Samoa. Fio lau fionga i le palmia, lau fionga la uli al mali atoa,
leu tea polota vau Fosi Smith. A fio lau fionga et palemia o le malo New Zealand. Right Honourable Christopher Luxon, Malau o Malanga. A fio lau fionga sui palemia malu o le kapeneta. A fio lau fionga le fong fetalai. A fio min stalang lango. A fio fai pule o le moto Samoa. A fio sui o malo mai fafo. A fio foi faululunga o mtanga luenga mfalap tonga ale malo. Le mamalu o Samoa ua poto. Reverend Alisana from Sanga, Honourable Prime Minister of Samoa, Honourable Lauli El Maliatoa Leuatea Polateivao Fosi Smith, Honourable Prime Minister of New Zealand, Right Honourable Christopher Luxon, and your esteemed delegation. Honourable Deputy Prime Minister and Cabinet Ministers, Honourable Speaker and Members of Parliament, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my deep gratitude and respect to warmly welcome you all to these special occasions as we gather to mark the official opening of this new market. Your presence today reflects the importance of this milestone for our country. O le mau o le tusi, a whai le atina ina le tua le whale, e ngā lulu e fua i la tau o le a whao ngaina. O te walau atu i lau sunga le taitai o le sauninga, i o whaiva whaosi taulanga, a wase taulanga mua, i lo tātou tapau sili, i lo nā ngā le lei, ai meise le whautaunuina ma le manuia o le nei wha moe moe tāua. Lau sunga le taitai o le sauninga. Tatou tapuai I le atua. Let us worship God. I via tuia o tau I le li'i, wala wa tuia I lona suafa. I au tau whailo atu, I lona nuu o na lava ngā luenga titele. Se o tātou talo mo le angang pa ia. E le mo whaia e lo mātou malosi se me tasi le ali ie. Pe au noa malau fia. La mātou wala au I lo ngang pa ia fio mai e pāpati soina I mātou. Mātou te avatu ai le nei lava sauninga I le vi inga o lau fia. Lord, we have come before you this afternoon to offer you praise and thanksgiving for what you have done for us and our nation. We pray that may your Holy Spirit dwell upon us so that we can offer you praise and adoration. In and through the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Tato pese se lau toru sulvalu antu speciale kalesia e fakasa. Elo tama e uafa Uafa ya ya umaso
o foi le le tus faitau le nei lavaso le fasinonga le tus faitawaso le kalisia Cristiano mo mai le fenga tuai o le tusia le profeta o Jeremia i lona tau po luas fulmalivo alfa eu pos fulu e fangata ile fulmale fa o te faitawina na ni nai foi upu. The scripture reading for Joseph reading for this day or today from the International Bible Reader Association is taken from the Old Testament, book of the prophet Jeremiah, chapter 29, and I will read from verse 10 to verse 14. Let us hear the word of God. Hafa fonga fonga maya ia fionga pa ia le tu. E mauala wāu e au tau, lo feta lai mai ai leli, o te whafo isia la au tau ta whianga, ma au whapoto potoina au tau ino uma, ma mea uma, na au tulia ai au tau. Lo feta lai mai ai leli, o te whafo isia foi au tau, ile mea na au whata whea ai au tau. I whamanuia le atua e ala o tātou whalongo, i whaitawina o nā whiongo pa ia, me ia te ia le vi inga nei se iau o i le whāwa vaung. May the Spirit of the Lord enlighten unto us the deeper meaning of His most holy words, and unto Him be all honor and glory. Mawhauwhaunga, whakirisiana mo le nei aso, na aunga le soafa mamalu, le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Ole Jeremia lon tau po luas ful maleiva alfa eu po ful malfa pe ona faita winna. Ol manatu tau ave mai ole lua va yaso mo vai. Sa fa ngai ma le Christian. Faun ua mainga. Exile and home. A le aso level nei, o Tatalaina nei Maketi, ma tangofi. O lo iai le autu e whapea. E o a i manuiti e maua lona ainga. E o a i manuiti e maua lona ainga. Even the sparrow finds a home. E le tu salangona o le faunu ua. Malangona o le nofo i le ainga. Awa e le langona se file mua le lotu. Pea le mtua nofo le lei lo ainga malu nuu. Le anga o le fatu o le tangata o le Samoa o lona ainga. E a fua mai manui o le li i tonu o ainga. A le lei le ainga, ua le lei le nuu ma le tu malo, ma le malo o i le ngā luenga pa ia le tu. Le aso le ni,
O tātou ilo ai, wai ai le ainga. O le ainga e mawai le fia fia, o le alofa, ma le mafuta fatasi. Mawai le ori oli. Ma fai o nou whape atu. O le fale le nei, o le awa tātou, whaamanatuina ma Tatalaina i le nei asu. O le ainga. O le ainga ua saunia e le malo ma le fesoasoani a le malo New Zealand. Whatupe ina ai. Ina ia maua ai le fia fia, o le alofa, ma le oli oli, ma le mafutanga. I la tau o le awhaonga ina le nei ainga. Le ale to e whaunu ua, i le ai se no fuanga le lei. Ao le awhai, ma ainga, e manui ai Samoa, ma ona tangata. Aftai il malo New Zealand, le a fiu mai, ma sumai, le palimia, ma le au malanga, sui lava ia o le malo New Zealand. La tau sa fatu peina le nei whamoe moe. Whaftai foi i le malo Samoa, i ona taitai ma le kapeneta ma le palimia, ai maise o tangata il fatino ina o le nei moe mitinga ua tau noo i le manuia. A whai ua maualo tātou a inga i le nei lava aso. Ia le whai o se me whai manofuanga e whatau ai le aisa. Pe misa ia tātou tūpulanga talvau e pe ona tātou vaia. Ia whai o se nofuanga e maua ai le alofa, ma le mawhanawhana, ma le fia fia. Ai sili o se whale e vi i ai le atua. Le ai lava se isi o tātou e le aiso na ainga na fua ina mai e le atua. A whai o le ainga o le fatu o le Samoa. Tau ona tātou wa ai le lei, le nei maota, o tātou whaamana tuina ma Tatalaina i le nei aso. The text for today is taken from the book of the prophet Jeremiah, chapter 29 and verse 14. I will let you find me, says the Lord, and I will gather you from all around the nation and all places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you back to the place from which I sent you into exile. The theme for today, according to the IPRA, even the sparrow finds a home. During the last 2 weeks, we were elaborating on the theme, exile and home. Exile and home. The unpleasant feeling of being exiled to a foreign land and the happiness of being at home. The hardship of being separated from our loved ones and the love and mercy, happiness to bring us united in our homes. God, through the prophet Jeremiah today, whether we in exile or at home, it is all under God's plan. Nothing happens outside the will of God because He is omnipresent. He is fully present everywhere. Just have faith in God and He will complete it for us. Without God, we are powerless. And so the message is, no one is homeless to God. Even the sparrow finds a home. As the theme for today, if the tiny bird finds a home, then what about the people, the crown of His creation, you and me? Definitely, we have home. This new market serves as a home where we should find love, happiness, mercy, and fellowship. It is not a place for our youth to fight, nor a place to sell illegal drugs. It is a home to serve the needs of our people, Samoa. We would like to acknowledge the presence of Your Excellency,
Honorable Christopher Luxon, the Prime Minister of New Zealand, as well as your traveling party who are here with us today, and the people of Aotearoa, we thank you for funding this beautiful place, our market. May God bless all of us. We also thank to the government of Samoa for making this house possible. Kia ora, nau mai, ahere mai, te nā katou katoa. Nā tātou te tālo. Let us pray. Our Heavenly Father, Almighty God, we come before you today with grateful hearts as we gather to celebrate the opening of this new market. We humbly beseech you to bless and to sanctify this new market and all who dwell and everything else in it. And thou well safe to fill with all good things. Grant us, O Lord, the abundance of heavenly blessings from the riches of the earth, every substance necessary for life and for the good of our people. Lord, we ask, and we also thank you for the kindness and generosity shown through the government of and the people of New Zealand, whose support and funding have helped make this market possible. We are so grateful for the partnership of our nations. We thank you also for the government of Samoa and all those in leadership who have worked hard to make this market possible. May you bless their efforts and guide them with wisdom as they continue to serve the people of Samoa. Lord, we thank you as well for the support, unity, and contribution of the people of Samoa. May you bless and sanctify this new market for the betterment of our people, and bless all of us for the service of thy Lord. We pray in and through the name. Lea tuai, ia whapaia, nei lava, maota o sauni, whai mauwi inga, ia iai lo ngangai manu iai mea uma. Whama ngalo fo i Samoa mai mato uma, pea iai ni mea wale ato toai. Lilingi mai lau manuia, lunga iai mato uma o Samoa maona tangata, male lalo langi ato, o mato malo, o mato mafuta. Nei, masa uma, e o ile whawa vau i lau lava suafa Yesu. Amen. Momori le whamalo ma le whaftaitele I lau sunga e tusai ma le lufi-lufina o tau mawha whaaleanganga whamanuia ile nei ngā ruenga tele al tātou malo. Tau ina ia tongi pātau le ave le whaau o momori mai ina ia whatele ina I pēr se vi inga o le tātou tua. O se me alofa whatau waa leo a saunia le tātou malo ia wau whaiva I nei aso. E manatu le au a lilingo le whangatia maua pau le tu au mafua malu au au lele ua au li tia whanua maua lunga foi le nei aso. Ai o le aunga o aute
O le so, o le saunoanga lea tai o le malo. Lau fionga il palimia. Ona po la uli le male atoa le uatea polo tai vao Fosi Smith. E vala watu I lau fionga le tai o le malo mo lau saunoanga au tu. With respect, I call upon the Prime Minister of Samoa for your official comment remarks. Yeah. Atala fatu I le nganga Savalalo I le paia ma le malu mawalunga o lea wa malutawe nei I le tupua ma le lao ai I Savalalo nei. Wala loto le tai o ana ae tai tafola le tai o le whaletua masanga. Wa leu maea na tutore ni o le tuaoi ma le atua. E poi o le tuaoi o atua ma ana. Tula iai le ava ma le whaalo al tele whapai atu I le paia ma walunga o le tātou tai hao ma le aso. Sula usunga le teitai o le sauninga, Reverend Alessana Vamsanga. Lau fionga le lipa le mia o le malo New Zealand. Lau fionga tui si nave maulu matotua malawa malanga. Fio le fionga le fonga fetalai o le Parlemene o Samoa. Fio lau fionga le sui Parlemia, Minister o Kapeneta, sui o le Parlemene, Minister Langolango. Tainane le paia o tatou malo mai fafo, Diplomatic Corps. Faululunga mtanga luenga le malo, tainane lau fai pisinisi. Malato uma le afa ngaina le nei fale. Le mawalunga o Samoa na poto. Wa fio mai matala mai ao. Ma le mai mo mai Samoa I tafa e fia I wa lesi fasalalau. Ta lofa lava. E manatu o leo mai o na mamoli la palapa o malo I le atua tol tas paia. Pa vai ai Samoa e whaftai ai whaivo leo staulanga le atua. A mi ai paia fa le lea. Tātou te wha paia ina ai le nei whale fau. Malona wha moe moe. Tau ina wha tumu pēle tua le utu. Le upu mana ma le upu fola na sao no iai. Lau sunga le taitai o le sauninga. O le whau waifo I matangi. Ati maalia le lupe na tu mafa whiri malai. A wale malai o tō whinga Samoa. Manatu lea o lea o leto e fofola le whala pe si se matala langa. O paia lava o Samoa o paia e tu mau. E le tonu o Samoa le tunua umana pailango. A uma manu whatiti. A wale au tu la toa ma le au fue le loa. A inga fia, a ingo tupu, a ingo nofo, a ingo papa ma inga te whaiwha. Tainane a inga nei le itel malama. Tulou na ia. Ai au te whangaina le nei awa noa tā ua wha aulo o te whawhelo I atu le paia ma walunga. O lau fionga le lipa le mia o le malo New Zealand. Ma lau au malanga. Pa malo le folau. Pa malo le malanga manuia. Pa whetai le fio mai matala mai ao o tātou whatati le nei aso. O se mitanga ma ua ma walunga ai fo I le nei aso. Le au ai mai o lau fionga ma lau au malanga I le Tatalaina ia. O le Maketi nei Savalalo. O le whailonga e atangi ai paanga whaavava lata le malo e lua. New Zealand ma Samoa e pei o na tātou murima wina I le so. Ai o te manatu o le so. Wana o na tātou tuetatu le to ma tepa I le ata. Le amatanga o le lua fe se furu ma le ono. Na matua mu atoa ai tātou Maketi le nei. O le nofoanga sa whenga iai o tātou matua. Tūpulanga e fia, mai lea ngā tūpulanga ma lea ngā tūpulanga. Sa whai mato ainga. E mapuma iai le tunu I so se vaenga. Leu whai whātoanga ma leu whai whaiva. Leu whaloloa ma whai mea tau lima. O lato umo lo ngalua le vao ma le sami.
Ai mei se whelo inga o whemalanga inga I to tonu o so tātou atunu. E lei whaingo fie le vai tau. Ai sea, o le no whaanga le nei. O le no whaanga tu to tonu sa tua iei le atunu ilo na atina ina. Atina ino ainga, atina ino e kalesia, atina ino nuu mai tu malo. Ai mei se le atina ina o le tātou malo. Pia le tua le nei tai au. Wa tātou wau whanga poto tātou te moli mawina. Le nei ngā luenga sa whau wau whau pō. Ono le wha moe moe o le atina ina o sio tātou watunu. E momori le nganga wha aftai ma le nganga wha malo New Zealand. E tusa I le wha tupe ina o le nei ngā luenga. Se furulua miliona tala New Zealand, po le 2 miliona tala Samoa, na wha mea lofa mai le malo New Zealand, pausia I le Maketi le nei. O le sao le malo Samoa, e tau le mai le Land Corporation, e se 10 miliona tala. O nono wingo le au whainga ato le tau le ngaluenga le nei, tolu se 10 miliona tala. O le whausia ina sa fufua ina e se furu manu masina o maea. Pei tai, o tele whetuna inga o no nisi o whesuia inga, sa whenga iai mai lātou sa tāpena ina le nei ngā luenga. Nai me whau popo, whetuna inga, sa iai uma le tau pulenga. Ina ia le ngata ina mautu le whale, ao le ano a whale. O le company, e le Shen Construction Company Limited, na manu malo le tau fonga le malo I lana tau. Lusu 4 miliona, iwa se lautou 10 miliona tala. E iai le tau whaapopo na ngā luenga pe o na tāua mumua. O na whaapopo whaatasi lea. Tulai mai le tau, tolu se 10 miliona e iai le tai au le nei. I le tala whaasolo pito ngā luenga le tātou malo, o le urua I whale le nei. Wa tā pena lava le lātou solar power system supply. E le o alu le tise le malo. A ua whaatūlanga lava le lātou power system, e whao ngā I malosi I whawhawina. Mai o se la sanga tā ua ua waa iai le tātou malo, tātou te tilo iai mo le lumanai. E lua se lau kilowati. O whamawina lo na malosi ato toa e mawhai ai o na tau awele nei whale. I le tūlanga ato toa e au ngoa ma le toe whaalangolango. I le tātou company o le EPC o lo Savalalo tūlanga o nei vai tau. Pei on sirfia ma mori mawina, lo fia ngai pei tātou ma whawhita au li le mena tupu. O lona winga, o le whātūlai o ngā luenga le nei. O se tūlanga e vai ma mau ai na IF Sosoani. I le ngā luenga whitalo o whea ngai, ma le company, ma le tātou whalapoptonga malosi wha eltise. E ma whai ai o na whātūlanga le ngā luenga whapenei mo le lumanai. A vea ilo leo e whai mawhonga tāu mamoli o Sama Uma, si o tātou watunu watoa e maise le tātou malo, mori atu ai le nganga whawhtei tele le malo New Zealand, mai stato pat tele. O le company e tinai Corden and Associated, o lātou nasa lātou fuafuaina le whātonu ina, o le ngai ina o insinia ina, wha inga o ata, ma mea uma, fsotai. I le sunga ia le ataua tom tinai, o le sui o le company, sa whasosoani ia le sunga ia Annie Milbank, mai lato uma sa whatino ina nei ngā luenga, se ia o ina ua atoa. O le konkalate le Shen Construction Company Limited, momoli ai le nganga whawhtei tele o le sa whausia, le nei ngā luenga tā ua mo le tātou malo. I tō wha ia tau tua, Mr. Wang, Managing Director, ma le company, tusa ma ngā luenga mātango fie, wa maea o na whausia ina.
E vefo nei avano ta ua e wha lewina i le nganga whaafitai e le whaangalo a fia i sio na vau. Ile whainga malo na mai atu. Le foi sa vea mpalamia le fionga le sa whaapito i a fia me na au mi mtaafa. Ai nane le fionga le li minista sa ngafa man nei ngā luenga. Le fingo le tofaya le tinu Wayne Fong. Sa tātou amatamea o le whau wa tātou whai umea. A wāre nei wha moe moe. Ia, le pai ae ma le mawalunga o Samoa o tātou mafuta le nei aso. Ma le pai ae ma le mamalu mawalunga o Samoa uma o le ua foli foli e whao ngā ina le tātou whale le nei. O le tatalo le tātou malo. O le maota lea, o loutou maota, o loutou whale, o loutou wati nai. Ina ia matua tua ai tātou uma, e wa ai whaalelei o a tātou meto tino. A watu vai malui puenga o tūlanga o tūlai maili tau whetūna inga o tō uma i tono le mota. Wa tele tu sta sanga, a wale lava avanoa. Ai ua tau te popole. O lo whatūlanga le komiti isi me fau e mwhai ai o na ofi uma o tau tono. Ele ngata iri tātou ngā luenga. O lo tā pena isi tātou Maketi fau e whawina ai fungalei, tai nane isi tātou Maketi fau popo mo le lumanai. O lona winga, ia mau le tō vai. Hau i la tau lava na mua tāle sanga, e manatu e tātou te whasoro solo le tangata mua e tau lia. A ele o tō iai ni awa no fe furi tua inga e te talo atu, le paia man mamalu. Sa mo umo le angafa ma le whao ngā ino le nei whale. Ia tau tua nā. O le aso ma le wha moe vi ia le tua i lautou mai tau. A wā tātou manatu i futia ua sola ma so walu. Tālo whae le mea nā matai o tātou matua. Tātou ilo umalava le mea nei tātou te iai le taimi le nei ua nao le sami sa iai. Le Maketi tuai sa iai. O mea lava no mai o tātou matua mwhainga malo ua sola tau mwhai. Aia le taimi le nei. Tepa iula. Tango iula, futi a manu ula le so. Lona winga, ia whaafo i pēle vi inga, wha manu ma le whaafetai le tua, ua mawhai o na tātou au lia ma le manuia, le nei wha moe moe. Right Honourable Christopher Luxon and your dedication, laua fionga, sinave maulu matotua. Tui sinave maulu matotua. Today marks a proud historic moment for our country as we officially open this new Savalalo market here in the heart of Apia. This market is more than building of timbers, steel and concrete. It is the living heartbeat of our people, where the place where our culture, our economy and our community comes together. I extend a warm welcome to you, Honourable Prime Minister of New Zealand, and your esteemed dedication. Welcome back, and thank you for joining us this morning, this afternoon, and this evening again. I believe this is your second visit since the following of the Commonwealth Government Meeting, CHOCOM, October 2024. Your Excellency, your attendance today is a powerful symbol for enduring partnership and friendship between our two nations. Our relationship is founded on shared history, mutual respect, and strong people-to-people ties that span generations across the Pacific Ocean. The new Savalalo market marks another milestone in development of our Apia Waterfront project. This market has always been a cornerstone of Samoa life. For decades, it has been a place where farmers race before dawn and bring fresh taro, banana, breadfruit, and vegetables, where fishers return from the sea with their daily catch, and where abstain display fine mats, handicraft, and where families gathering not only to trade, but to connect. The unfortunate fire incident in early 2016 destroyed the former Savalalo market. The previous government initial plan to build a new market at its new location on the government land at Songi.
But when our Fatua Tuele Tuasama Watashi become the next coming in 2021, we have decided the best place in Savalalo on its original place as it is today. Why? Because this place is central, an idea for everyone, everywhere that comes to up here. Easy to accessible and cheap to compare in shifting to Songi. The new facilities stand for a testimony of resilience and vision. We have faced natural disaster, global economic challenges, and unprecedented trials of pandemic. Yet, through unity and determination, we build stronger. The market represents opportunity for small business to grow, for women, entrepreneurs, and success for our young people to participate in comments of our rural people to access our urban markets. The total cost of the project is 30 million tala. This was made possible for the general donation from the government of New Zealand, 12 million tala New Zealand, estimate 20 million Samoan tala. What about a hand for our New Zealand government? The government of Samoa contribute 10 million tala through the Samoa Land Corporation. Shen Construction Company Limited is a local company who won the bid of design and construction of Savalalo Market with a bid of 24,983,000. Originally, the construction of the new market was targeted for 18 months, up to September 2025. But the contractor requested an additional 3 months up to September 2025 to complete. This is the first time solar panel has been installed in a government building. And it is a pilot project for other government buildings to consider in future. The solar panel can produce up to 200 kilowatts, which is self-sufficient and more than enough to service the whole building at any time when power is off. The building maximum solar system consumption is expected to 120 kilowatts per day, which means 80 kilowatts is not used. This is why 2 large solar batteries has been installed to store 400 kilowatt solar power. It is certain contribute to help to reduce the dependence on fossil fuel and promote renewable energy, and hereby support third national determination contribution to reinforce of our commitment to achieve our national target, 70% of renewable energy used by 2031. I would like to acknowledge with great gratitude, with appreciation on behalf of the people of Samoa and government of Samoa, the people and the government of New Zealand for their financial contribution of 12 million New Zealand dollars, converted to 20 million dollars Samoan. Tinai Gordon and Associate, this project was looked after by Tinai Gordon and Associate Company Limited, representing by a Fionga Le'ataua Tony Tinai and assisted by Ms. Annie Milbank Faaftaitele for your hard work and all the construction ahead for the contractor requirement. I also acknowledge the contractor Fionga Tautua Wang for his highly chief from Savalalo, Managing Director of Shen Construction Limited, for a great job, and thank you for constructing the state-of-the-art of market infrastructure. I would also acknowledge the contribution by our former Prime Minister, Honorable Fiamena Naomi Mataafa, and Minister responsible for this project during the last term, Tofala Tinu Wayne Fong. Thank you also for your contribution that completes our project today. To all our vendors, this is your home. There is no room for argument. There's more space for you. And the government will make sure we have far more new spaces, new spots, to make sure everyone has a piece in this new market. To our partners, including the government and the people of New Zealand, we express our sincere gratitude for your cooperation and support. Development is the strongest, where it builds partnership, and today, open reflex can be achieved together
in the spirit of Pacific society. As we may cut the ribbon today, we are not merely opening of a new marketplace. We are opening new doors. Doors to economic empowerment, food security, climate resilience infrastructure, and inclusive growth. Last but not the least, may this market continue to echo the voices of the Pakening and the Laughs. May it showcase the opulence of our land and sea. May it strengthen our family and our villages in our culture and our tradition. And may it stand for generation as a symbol of progress rooted in tradition. We pray that our Almighty God and His kindness and His protection over this market so that it won't burn again. To protect our people who are operating different businesses in this market and visitors, family, friends from overseas and tourists, I wish you all the very best and God bless us all today. Soy for May Maria. Ia se koe o mai asa pakpake ngani, sai male sau no angar whionga I pan mea. Mga kulea ua tau toi pangati o le tau tianga. Maua la lafo foi le liu le atu o le tau tai matapat pala. Ua longo fatu tuila foi le malai Savalalo nei, tu sai male sau no anga. Al whionga tai o le malo. Mai mamoli le nganga o le whaftai tele. I lau whionga le pan mea. Today we celebrate the official opening of the new Savalalo market, and we are honored and privileged for the presence of the Prime Minister of New Zealand. Lau whionga tui sinave ulum totua. Right Honourable Christopher Luxon and your delegation. I invite the Prime Minister of New Zealand for your special remarks. Honourable Prime Minister. Talofa lava, kia ora, good afternoon everybody. Can I just acknowledge you, Reverend Minister, Honourable Prime Minister and your good lady, to all the Honourable Ministers, the representatives of the government that are here, community leaders, market vendors, ladies and gentlemen. It is genuinely a great privilege to be able to join you today in celebrating the official opening of the new Savalalo market. At the beating heart of any community is its marketplace. It's a place where people come to sell their produce and to earn a living, but it's also a place where artisans share their craft, where visitors can experience the unparalleled warmth of Samoan hospitality. But it's also far more than just a place for commerce. It's a place where people bump into each other, where they talanoa, where they share about their family and friends, where they laugh together and maybe even shed a tear or two. So the fire that destroyed the original Savalalo market must have been devastating for this community. No doubt its absence was deeply felt by vendors, by families, and all of those who cherished and shared their lives in the space. Today, as we open this new market, I think that we are really celebrating not only the rebuilding of a landmark, but also the resilience and the determination of the Samoan people. I'm thrilled to see that restoring this community landmark was a joint effort, achieved in partnership between Samoa and New Zealand. Our support for this project was a no-brainer, because when your friends need you and when they need help, you show up. Such is the nature of our long-standing friendship between our two great nations, one built on trust, mutual respect, shared aspirations for prosperity across the region. The redevelopment of the Savalalo market will, I hope, provide real and tangible benefits for people here in Apia by creating opportunities for small businesses and family-owned enterprises and creating a vibrant space for cultural expression and community events. And outside of the infrastructure, this redeveloped market brings other benefits for the whole community, like our focus on improving working conditions and economic opportunities for women vendors, and the inclusion of sustainable architectural features like solar panels, which make Savalalo one of Samoa's leading examples of climate-resilient development.
Our support is also in line with New Zealand's support for the Markets for Change program, which aims to improve working conditions and economic opportunities for women in Samoa's marketplaces. As the market reopens its doors, we celebrate not only a new building, but the enduring relationship between New Zealand and Samoa. May this space continue to be a place of opportunity, a place of creativity, community, and connection for all who walk through it. Thank you very much. Can I have another round of applause? Thank you, Honourable Prime Minister. On behalf of government and people of Samoa present today, I extend our sincere gratitude for your inspiring and moving address. We thank you for honouring us with your presence today. Ole vaenga soai ia ole o tina leo lipile ia male Tatalaina le mafamnatu. Next in our program is the ribbon cutting and unveiling of the plaque commemorating successful completion of this project. Honourable Prime Ministers, Cabinet Ministers, Speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, we now come to a very significant moment in today's program. We will proceed for the official ribbon cutting and unveiling of the plaque, symbolizing the formal opening of this market for the people of Samoa. I respectfully invite Honourable Prime Minister of New Zealand, as well as the Honourable Prime Minister of Samoa, to come forward to cut this ribbon. After yeah. All right, people, I think we need a countdown, don't we? 5, 4, 3, 2, 1. Whoa. Ia le la o kule e kakalame. Ia ole sikako. Kako vanga le ole Tatalaina ole maale famnatu. Malawa kuila ufionga ile mistao ele mfunga fanua. Ia fio mai e. Ai ko kalama. Yeah, we will, Mr. Prime Minister, we will proceed to officially open It's a up. lovely building. Yeah. Take a long time to build. It's taken a while. It's about 20 months now. Yeah. Ia ole na ua mai moa whaafonga mai ia lo tātou atunuu ia ele sauninga i le awa uli nei po le nei afiafi i nei i le Tatalaina o le Maketi i Savalalo nei e pei o nei ai le sauninga ia sao tau whaafonga ma mai moa mai iai ia leana whaia le sauninga lotu e pei o na taitaia e le sunga ia Reverend Alessana Afamasanga o le saunuanga autu na saunua ia le fionga i le taitai o le malo le fionga ia Honourable la aulia le mali toa le watea polata i vau Fosi Schmidt so ai ma le saunuanga whaapitoa mai le taitai o le malo New Zealand ia tuisi nave ulo matotua Right Honourable Christopher Luxon ia i le saunoanga whaapitoa. O le o tina o le lipine ia sa apea o na whaatinoina e le afionga i le alipa le mia o Samoa taitai o le tātou malo.
ia ma ole apena fo ila ile Tatalaina ole maa fa manatu po le black ia lia sa fa atinoina ele minister ole matanga wenga o ele ma fanua Taimine ia ole wanga iatu ia malo fa alolongia malpa ia o tanto malo I totonu I le fale tele le nei po le Maketi fou le nei ia mole sila foi mai moa moli mawina le ngā luenga mātango fie e pei ona iai totonu o le tato Maketi nei Savalalo e pei ona whaatinoina I le sauninga I le afiafinei manatua ia o le malo New Zealand lea sa fesosoni mai le 12 miliona tala New Zealand ia mo le whaatupeina o le nei ngā luenga whaatasi mano tato malo lea uanga iatu ia le malo le paia o le malo ai maisi o malo whaalolongia ia mo le mai moina ma moli mawina ia le ngā luenga I totonu o le faletele le nei ia po le maota le nei o le Maketi I Savalalo nei pe la vau na whaafonga mai fo'i ma sila mai le tātou o tunuu ia I le saunuanga autu a le afionga I le taitai o tātou malo ia na ia tā ua I le tūlanga ua whaisi tu o tele o tātou pisinisi ia ai ua le ngā whatia ia wanoa o le whale peitai ia o lo o whapea na ngalua le tātou malo ia mo le whausia o nisi o vaenga fau ia awa ia le mamalu o le tātou watanuu mo le whaau ngā ina taiminei ia o le alava o lo ngā solo atu o le tātou atunuu ai maise o le paia le malo whaalolongia I totonu o le maota ia po le whale le nei ia awa ia le moli mawina foi o le ngā luenga I totonu o le whale faisi mātango fie au le leile maota nei whaapena fole no fuanga I nei I Savalalo nei ia mātango fie mea uma I le sila mai ma le mai mua mai ale tātou atunuu ia o le tūlanga le na iai le nei aso ai maise ia o le o sauninga ma polokala me uma e pei o na whaatinoina le tātou malo ia mo le malanga asia si mai ale taitai o le malo New Zealand ia tui sinave ulu mo totua Right Honourable Christopher Luxon le e pei o na iai le tai awa na le la ia ma le whae eina o lona suafa matai se ia o mai I le afiafinei Tatalaina o nisi o ngā luenga Soani mai ele malo New Zealand lea ua mai tau watu ia watu ua ia le nofuanga nei ele whainga malanga anga iatu ia ile isi polo kalame ia mo le asia lea o le isi ngā luenga ile wafu I matautu ia wa ngā iatu iai ia ai talitonu ia o le tātou whaasalalunga tu sa o le nala wala tali TV iwa ma le si ufonga o sa mo le tu AP mai Savalalo ile Maketi fau lea o Tatalaina aloa ia whaamalulua tu fo'i le whaafonga ma le mai mua mai sa moa pe a whaiwasala se ngangana po ua pao papa se leo lau whaafonga mai ia ai o le au nanga ma le tautua le nā le tātou wala ata le TV iwa ma le 2AP mai le nei aso I le whainga malanga mamalu mai a le taitai o le malo New Zealand taiminei o le atoi tali watu a tātou whaasalalunga le tātou ofisa au tui mulinuu